Bam duduk serua. Nih. Maafkan. Samtia jengai. Mila shed kumne prolog ya gini ka dok seniang. Mi shed kumne shed serua be na shed sedira. Ni shed tu in shed lang baru ni ujayur. Ujayur in shed gumba shed kinongwar lani kinong. Tuh lah i. Tuh, nedok. Kalau i kata hadir nang tu ngin saai sekene ga. Kene gede ka pu bangila dong. Ngo ngin ai hang tu. Kene gede ka pu mangilak dong hang tu. Kene gede Idan hiki maramro basyat lera. Tumne. Ayang tu. Tuh. Hello guys, welcome back to my Food It channel. Fermentasi ngami mga try jangan ni channel. Bam duduk serua. Nih. Maafkan. Samtia jengai. Kene ketika dok senyang beset serua lengkap bat kajayur. Kinong kendong tak tip aja yor no sar tip na saya komen hang tu. Dah kat sekeliang. Ne Jayur. Bam nigi juhur kampangat. dah dua paswa bangin sabam no ikerpat red ip baru khaj sumba ban ya subscribe ya share ya like entah mah bangi la ban penmi susu ki wei pat ki chat video ki bangi pam man la kapo ni udah jatang jangi jatang kin pam yo ni kila ban yo sibun ki vitamin bat ujara perut nak kata ka diabetes mo te kuble sibun ngin bam no menta te tudwai Step simbang kat met right. Amen. Iya banya pam no. bang no Bang. fast time ta bang wan mi ban bam hang ni semungkin dos nyang Kajing bang hiperlok bisa saya bersang ban set lang buat ujayur tak pu oh kajing bang
Nga kan bam chur pa. Ni parang mlera pang hu. Jayur Kedang, kadang. kemudian Chả. banget. Bang pha đục trong nào. Đục xong là tuyệt vời. Jayur kemudian Japang masih mati Japang. Salad bamja video bam sebun gijur kenang ba pinyo bahaya ka net ka bokot kaya kemudian dok senyang jenlang udon ya ka vitamin D sama kalsium sulalat ula bantan ya di kleng di jong pi lada pi sengai dan kleng no pila ban sudung ya nu salat sa di apa umro lalu pi melak ban paham kumnero bam jang atau sling beka joro nga basmat maha ban bam jor
Kamtam ini catang lagi ngapang mah. Dengan bam gijur mentang ahe kat UE kan. Magwa si song sup. Nang pang kambang gajur tengah paling kedok lasan cukup ni perlu nyala arpliang dan tapi dua jongi kalau aku tangnya kublai kebun di barak di besar pet kersan apa sepol yang ini jongi panggen di kapal Senang yang channel kersan cucu. senang kersan ngapos apa Juga ban keni. Kawai. Ublay undon karep hibaro di bapen man kapore kaniga food it ka jongi untuk ka video jongi kalakut min se hundu pat hakawai pat ka video kublay sibon